Oh my God. Il fera solo ai maile amatara wa solo le mumai yona chulang maile amatanga eo oile ngatanga afayete mama aweta fia ata ai aluia oe ai tumia na sauma tato fia ia mavelango mai ai tumea uma le bulle da si le langi Fia nei e fa anono tae ao o na ua baulava o le pomale awane I e alo e se male bubuna e ingalo ya ore o la asana ai te mama o te fia ata ai aluia oe ai tongi ana sauma tato fia ia mawhelango mai ai tu me uma le bule da zile langi afayete mama aweta fia ata ai ngalo ya oe atongi ana sauma tato fia ia mawhelango mai ai le bulle da si le langi ai tu mea uma le bulle da si le langi ai tu mea uma le bulle da si le langi oh ya we au fa pela o le mo fa ngingo ka le pese le ale o fa ya le o fa ya o nice o fa o mo o pese o le pese le nei sa o le au fa pese mo no wa ia na o la to po ina le pese le o le fa pese le tusi Taliban o le vai teimi o le tusi Taliban I think o le lato album momua lava na o lato recording ai le pese le nei teimi le na o iai le fionga ia to le forma o mila
le fiunga ia sunga totua tenari Lyle Moores, Francis Kyle mana fiunga ia funa ai Oliver ba ai how can we forget back in the days ola fa pese muli na no loina sa na to recording na ia sa po ina le pese it's a really nice song. Pero te wo to tau ni le fa mau wala la pese usu poka la mele el le fiafi. Let's go and see who's watching me and from where. Pepe Ahoni from Brisbane, Nonu Eve Fenton, Queensland. Alo sio lango malo tuki vai nga sa tupete sole fiferi. Who else is watching me and from where? From American Samoa? Fano Foin Solia, okay. Louis Moemai watching from the Cook Island. Woya, quite nice. Amui oe. Maretta Tuimawalunga watching from High Desert, California. Okay. Apelu Kelly Haiti watching from Anchorage, Alaska. Oh, God, sorry. And watching from California, Joy Prozzano, Benjamina Fatu Aitu from Brisbane, Malia Lungia from Nevada, Las Vegas. Okay. Who else? Come on. There's a lot of people watching this from Australia. Malo. Joe and Stu Latinganga, Malo Favutai. Johnny Toti, Mornington Peninsula, Melbourne. Okay. Juliet Duglow from St. George, Utah. And okay, Waitela of Kosela Wavave Kere and Fortino Teletonu watching from under the mango tree. A mercy I pila or or Kele watching from under the mango tree mangiwa ayoka viral mingo. Anyway, malo ilo tatu mutunu malo ilo tu on side. Malo fu il fa prepare ia malo fu if ya mga luenga sa fita tunga yele amatango nga luenga ni vai aso te wata tu vai mai la sungo fua for those of you le wapo la sungo fua te alvalu ma to ini sidene ia o tele lo po wata sa fiele na vai ngola rangi lo e mai mo mai le tato por clame but fatalo fatu tato por clame to first of all o te fia mole te fa malo ile on sa yo le tunu on o le lockdown o lo afia o to Australia now o te lo sa o te yelo talaile fa un vaselente nei and I also o te le no foi te wona to fa te tala malo lo sa o le lockdown no se me fingo fie trust me wa ma sa ngai ma ko ngi si le mele pa fa alonga ku anga le kapenga kai ko ma fo se va pengi wo fu bu fa de kong me pa de le o se me fingo fie au tu le me o lo tati ai lo tato wola maloloina malo tato malu puipuia mai aunga o le koviti marsalalau o lo yai ma wa fia ya tunu uma ole rang. So very most important thing is the safety of you and your family. That should be the priority in anything and everything that we do. Ya wa ngangwa alisi palangi ngangwa ke ule ngalo ke ngangwa palangi fa mai. You know, in order for you to be very helpful to others, you need to look after yourself first. Because if you don't know how to look after yourself, you are no good to anybody. And that is very, very true. Oro ka ko nga we pui o mai ai le lo o pui o e makwale ma sia nga ke ala la ye foi o ai kere mo fa ya e pui o ia so le metawa fa mo o malu ai me umai fai ina ia ma fai o na malu pui o no solo tu le malu pui ya feto tu na ia mai si vai ngole ai nga ina ia malu pui e foi la to o le me fa penga nga fai you know
o me o masani fo le tatou tunu ai o le tatou live ile nei afia la so o nga fua ya o le sa mo fa te atu le tatou tunu u lo tou ila tou fa so mai ina wa mai ale tatou por kala mai le aso to nai se fa atu la tala le fa mo le mole o ka se to tele o tou na au mai la o tou fa fitai ya ma mai fo yo tou manatu ma o tou fa so mai I mata apu sa mala nga ina ma le sunga le pali tele I le fa tana nga I le aso to na ilente nei fa popo yai nga fina ngalo fa alio le tenu walanga langa o tou fisidi anoa ina wa mai ana ma fa tana nga ma le fionga I le tamai te parmia I le aso lente nei and I must also tell you that Uman tuale na uman mafatanong man tumate pala mio na emo tulole o me wata se va inga to no no official se va inga fowe no official au le to tele o to na fa mai o ka semana ia o le official o le fionga le tamate pala mia ale o le to tele o to wa a lot of you have commented ooh that looks so executive Looks so executive. That's the most common word that everybody's been using it. So, yeah, ora tilo na. Fakta fo le fiol to mate pa mi fata ina tato te po sa to tama tato tilo to fa tulanga no no official yeah. It was so nice. It was so nice. Yeah, what tele al me fo ye. Ana tato tilo to ai le longo na mai mo mai tato to no tati nga ma le vai fo we no official. So, those photos I showed you ina wo fatanga tato le fionga le tamate pale mio na point tato ata yeah it kere and it looks pretty neat, very neat. And then I like the comment of the most of you that looks very executive. Of course it needs to be it needs to look like that, you know. You know what I mean. So yeah, fa fitai la tato tunu o to tali mai malo to fa so mai I mata busa fe le mata nga mala fionga ile tamai tai pala mia ya e pena o fatu vo o tala no nga ia mala pala mia o le memo mo fa fitai mata tai pala mia o mo tato va no because tele mia nga yo ye le va so ato ale le ia fa va vo le o de fi va so uma ele le fu mita to tu mata ia fa ile si vaso vale si vaso fa ile si vaso to si va na la limita pu ano fu ile e ao e lavo no tato tu la pu persona feeling ano yo na tamu fai pela tamu fai pela tato por kame e sa ile si ave no yo tato ia na fa no ya ai ale tar fe ngai male por kala me al tomate par mi ile fu sta tu langa tato mana tu tato te fa love it ai ole tala longa nai va selente nei male fionga le tomate pa mi nei ta po tua nai lo na mata dai fo il nei ole va le tunu le Samo Airways ai le ngata ile na ole mata pule ile tomate I lo yesili male tulanga o lo yai le lo yesili le tunu Wai le lingo fa nga inga fa punga nga o le lo yesidi Samoa I de se lo yesidi fa because ka ko kasi po se va nga fa o lo yesidi e lima ma vai le pu I me fai so mo mua fa menino le tomate pa mi le tulanga ma meta polo ile ta le tua yo le vale le I Brisbane ai le nga tele na wo fa menino le tomate pa mi le ta tonga wo ye le meta pule le va le lo yesidi Male tusina ya ave yai male tari me le lo yesidi male mana o lo yesidi ni ya later no male mena nga ye le later no ma mena mana o pala mi ave yai le fa mo mo le temi nei male to ala o lo yai le temi nei o no wale ma fo nga o yo yai le mai ta lo yesidi o no lana tilo o le ana te mata I tuina o leana te mata I tuina le tavilinga o lo ye le temi nei tau ta pena I se plan leana na visiti ngel pa mi to no fight yeah and we all know ole me le mata o nei le lo ye sidi ole to tele o to wo visiti
That's why na manao la no manao ha se city pel te mate palme. O to tele o to city. O to tele photo. Wa fa ya o to fa unga. Me no wa fa fa ngata te mate lo e silen fa langa benga lenga e. Wa san wisi I ba le. Wa san wisi I ba le ona. The last 4 months nga kumo o. Ale wa swingene me le wa ku I. Le la fa ku ngi I ale fa ka ke ma se plan o le me fa o. Afa mai fakala se ko kikiro ole me moni la vai la wa te tilo ia ele ma fai le loia sidi ona ia fai ona ola ta tia le fonga al malo po le fa msino le molianga e fa sanga le tama tai loia sidi so ele ma fai ona ia fai le me le na fai to le tama tai palbia she can't, she really can't. Ole me moni ale na ele ma fai ona ia fai. Ole me foi te tau ona ia. Le kawalo ma o fau. E ia ke me sa fa mamla mangi pali des ko ai. So se te tai se matanga luenga po se fa lungo le matanga luenga po se ACO se matanga luenga ya fie se su enga. Ma lo ma se maka bu fa msinga na fie longo swafa. E fa malolo. Ai fa awa su enga wo u fa masingo fa ya se longa uma nga fa fa do fa ngota lo nei le sa fa mal mo ele le si ACO ole on matanga lo nga onga o fa si levan fa su enga ai sa suspend le melana le te fa to le fefene o le me tonu na e ton fa lo yisi pull back a little bit kang malolo. Because I tell you, man, she can't be the one laying out the plan for this prime minister of what to do to the people that have been doing nothing but breaking the law. Contempt of court. And that's including her. E hau fiai Madaroya City. Tol mela ton fe lolesi. Step down. Or allocate somebody, a senior officer of the Office of the Attorney General, to take over and move on. But as you put nah, her hands are tied. Her hands are, and she knows that. Yala fa fair enough. Ona ofisiri di tangata. Fa ta ji ma se plan no me fa tau tangata yo fa fa le mingo. A tangata le ofisiri. Or kanga kale sa kumo ol fa ma sine tuai. And plus, olona swafa. O le fa tali nei le ngol fa msinong o lo afia yo na modianga. O a modianga. Contempt of court. La fa sa mo pari il melia. Fa ale mi ngao. Il fa msinong. She can't be the right person to come up with that plan. To answer the question al paramia. That's my view. She can't be the one. Ya kailo fo il official lawyer sili peko yesi se qualifying ke fa mela because of staff umar official lawyer sili sa awai uma il mela o ke le lo foi peko yesi si lawyer sa mo mfeng of city e kuma kai palmi e sa ke le dunga se better act on behalf of the Attorney General. Orongo winga or kaka fo la sa fa mela he has to be an independent lawyer. I can't put my finger on aloye sa mo finger fair menge. Orongo winga e ko ko fo ska ka fa. It has to be somebody from outside. If so strong e kapega mele mga il tamate pan me. But hey, maybe o le tali le o tonu ule tonu. Le woman fa to fa msinu palang e to di ma. Maybe o le amatanga le na o le tali o le mele tuli apu nei. E le fainga malo fo o lo e ne tamate palmia. Maybe. Awa mo rianga ye fai. E a fiele lo ye sili. A fiele sa avem fong vetalai. A fiele foi lo tu telefono. E a fiai malesa avem matai yo le malo i te sanga fia. Le sunga terepa. Ko fare. Lea la o le a pia nge ilumo fa msingo palang ye ngava kwange.
wa ila to ya o leo le a fe le lo longo le ta opule o le fa le mi ngao contempt of court e a mai le fa un fa msino ai ai ku o le avato foi o fa msino ia to lima ya na o mo fa mama ko pari des ko ma ko isa o malele ma to isa o malele se itali ai le mai ma fonga tu la foi il fa msinonga okay o le si foi mea o te pati e ma o te tonu no sa o le fa mo foi va ko fa msingo pala la o le sa mana o yele yar sunga to le pa ma si va ngole cha pipi le wo fight and it's also fair le ai le ma fai ona to no fo fa masino ya fa msinonga ma urunga Samoa e to ilo le mata o le fa le mi nga o tanga te e fa sanga ya ila to le ngo le fa tonunga o le fa tonunga ala to mo la ko mele fa te inga a fa pe o sa fa masino le fa sa o fa il fa unga le o le unga le fa masino mo unga Samoa sa o fa il fa unga yo o kula so le o fa ka ko nga bla 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 o ko da yo ko mai fa ki ngol mele ai o mangela so ko ke le uskan o nga mori o lole o ko le fale minga o maleus ka io al polo inga fams e ko foi mai la ya ke e a mai la ele o u le ko foi el fai unga le anga o e anga le fai unga nga leus ka ia ka ya a ko a mai la le me le me so fa ele ko o sa e ka kaula nga mai sis ka e kiro pe sa o la fai unga fai a sao mori la ka ia o leus ka il fa ko si ata tau le la o mania o le ale to e foi lola I fa msino Samoa o lo sa fai a fionga ye li matamate I fa msino le fa msino maulunga Samoa ala paruro la pargi ma le sile menga munga o vanga le mai fa msino palang mai fa msino palang so le o mai fa msino palang ine maybe o I tonua le la maua lo ta to oto ai lo ilona ta otonga tonu de fatti nongo le unga al fam sino ngale manatua e to alima fa masino papalangi wa mai nei o la wi ayon ngalu nga fa sino le maloni silam e leo I Samoa a ngalu nga umama to con kalatele fai 2.5 years I think e fai at umalava via video link e no fo in New Zealand fa tino to fai unga to fa sino so it's a good thing Olono winga ele ngatala ina tango fie fa masino nei mata upu o lo tatia le fa masino maulunga Samoa ai fa pena fo ila I tal sanga apidi le sa fa mamla matula stola ne tene ele mo fa no na palangi sa fa ya I e ta taulava ona yai se fa masino Samoa I le pensle le tal sanga apidi ono le tula fono fo le well so all in all everything whatever all in all wa watu fa masino palangi ne fai lole unga once and for all fai la tole unga e awangi ko ye mal excuse la ngai a inga pai ya la fai la ngai a inga fo I o il palangi la ngai a inga fo le fa msingo wa ku inga ngi o le fai pia a sa fa un mai langa ai ngal fam singo langa lai o le good friend and fam singo now wo mai ni fam singo palangia kwa no family al mea nga no lai ma se ai nga basket se si o I fam singo ya you know lai ma se si ko ai ngal fam singo o mai no fam singo ya final na to fa un a fa ya tula mai se se fa un na ye to solo fu fa sa langa mo dia ngai nei so be it ai a fanya kunola ai lokai markanga kai then what ele ko esi me fakale yesi akolo vaya so pe no well concept of court la ilulu ni fam sino palangia once if I no yunga effective immediately ole aso na e mangalo ele sala tanga tapo le aso na e lokai do yes ele ko yai la se me o te lo foi
ele ai se mea o le a umi ai o na whaata amilo le mata upu lea. Contempt of court. Why? I lo langona na wau manata tili tilo. Ole a whaingo fie ma vave whaatu langa ma whaanga yoi le whaatu ngai no mata upu nei. Ine ia vave o na fight whaunga whaamasino. There's no need for this to prolong any further than it is right now. Ele o mai palang, o mai lorma fight case. Avaku o mai awa me fangeo. Mo mai o pidi. You know, ele vok ngi vak alwa ya. The most maybe 2 days. You know. Ole va venga le ya. Alon le ole va venna to put a stop and full stop in everything. Must stop by law. Fight unga fa msingo imenyo contempt of court. Ma fight unga makaloko ko menganka pe a fight ole menga. Mai lo ai tangata ele ka alo se si le mele o contempt of court. You don't play around with that. You don't. I mean, I've seen a lot of more young of a contempt of court if I'm strong. You see them, man. You don't play around with it. LA was in Melva called Fire from Sung. I always found a Laco. This is serious contempt of court. And like I said, if I don't fight, I'm sure or last one, it's either you're a free man or arrested. Boom, gone. Gone where? Gone to the hotel 4-star here. Fele 4-star here. Lali umanga fai, umakwala ma, lali umanga fai pa, pole a elemera ye. Then malala. That's where you go. Either la komikupe pole a, ya both. Para wata tau no fai unga nei fa sino nei me contempt of court. Si wo fa kan kon wal fa fonga la ngule me. Ni maso nga sa ngo kula fa im fa so nga fa wa ya fa le mi ngao le fa sino nga sa mo. Once and for all, once they make the decision, that's it. Ai mo fo ile yang ilo fo le ka o le ila in the future. As I will fight one family, if I may turn right, everybody turn right. Lang I go turn left. No. You turn right. Or me nga kong fight. Yala o maleso. La fire. La by fight of. Men what a fifi ni wo may palang. Not so much of may palang, but somebody else different from the, you know, from the matato family masan. Wa ko le pe ko pe mai ele ma ala ke fongi se au fa no mai se lo staff mo le sa wa se mai le wa le se ko charge man me ke o pe ma so le uman mere anyway na fa msino na to lima le o mai ni fa msino to lima o te lo le wa mata no fa nga solo ya ala to nga wenga ma pe ona fa tu le tu la sola e leo mai I Samoa I don't know for la vani sila ba fa ti no to pe ya ala tu nga wenga ya a modianga na o le fa le mingao na o la tu le ta le e modianga la o le sa vem fon vitalai o le foi le tu telefone o le sunga tu epa male lo ye sidi el malo ya o la koulanga o le o la tolana o leo mai nei e fatalite me tole mo fa ko inga pa langila ya leo la se on sai me fa mo se ku ya ku me wa ko pela ka tiki o marka ko camera. Please stand by. We'll be right back right after this. Ai a fai do la modianga ato ina ya. Ya tong ungai fu nam tau you know what the mana wa ya va vena fai ma fa se fa unga you know whether pesa we fa le unga in the content of court pesa we fa unga wa kau fa se fa unga ma ka mauro I awangi ko fa awa winga le mele o le fa le mi ngao I le fa masingonga o le makwale mi ngao la va yo ya fa le fa le mi ngao le fa masinong o ye man we le fa masinong
Vai le se fa msingo nga ko le fa msingo nga kako. E maduar kako fa msingo ya kako. A fa le fa ngale. Ya. Awale le mai fa msilo palangi ne va bena fa la to fa unga. Matato minoi e duma. Ya tato lo fa nga malo ya lo mingoi. Le fa ka di fo le fa nga malo ngai me. Oh. Tasi le mea mana tua le sa tato ya ile. O le fa le fia le sferile. Ai fa to ata nu mai te ule mimo le mai lo fisio fa msinonga. Fa la ulo mai ai le fa sala no ma fa tau toina. O fa masino ia to lima. E mana tua. Ele ai masisi o le media a Samoa. Na si le fia le mele le fa tau toina o fa masino nei. Yeah. Au le lana to e sitting e pali I le stonai. And it was really nice. Ilana fa manga malana forasanga. Wa minoi lava le judiciary ia, le fa msinonga. E fa tino le fa tautonga. Ya la tou lava ia. E au noa ma le toe au wai o le malo. Al mea nge foi. Pe wa manga ia foi lea. Au war koe o, iai o kou le malo I lea ia. You know, kai ngangi fo anga ko aku o fa pe o la ko ki o kwa ko ki o pongi nga lwenga fa msiko. Ai mangi fo ya lu ngi ba la wal fo yo. Sa wala ma ko we ai ngai o fa msiko bla 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 bla. And I think it was a good call. I want yo le malo le mele. E ma ale le mele ye le tatu tunu. O le va ai ngi o sa valiange. Vai, wa ka ko va ila ye. O le vai nga langa ku se me makalanga wai wa ko vai la ye na awani to nyai seven no e to ina is ngata lo fai fa sa lango to fa se ma fa se nei le tunu le mele. So for the prime minister, her cabinet not turning up and not participating in this swearing in ceremony of these judges, it wasn't just a right call. That was a very wise call. Wise call. And and I'm thinking, whoa, I wonder if we're gonna carry on like that. Sa uninga la vai al fa msinonga fa tau toino fa msinonga mame fa pena, you know. Fa wow lava auto. Ia o tamana ia tate apo fo o no le me fo le fa lo ngi o le awai. Ole fo ngi o le ao malo. Ia ma le para mia ma kapneta ma pena. But on the other hand, ale wo fa ilo mai ka mai kai pan mia mlang kap e o ar kala ngola lo papala fai malum sangol fa le ongar mu full stop. Awar ko e or kaping kalimer ngi mar kingai ngayo kak. Ngal mingska lang lang mal fa lulungo man kan ko mas suel makangal ba ngay ngal pro ke kila kala ao. Ay se upur ko e palas ye mar kaping o kai. Yeah, and it's the same thing I'm hoping o le mela na lela ye nei I sounding o mani fa penei tau le fa masinonga samo. Ina ia atangia I pea le whaalolongia ma le tū tō tasi pea o le whaamasinonga Samoa. I'd love that. Ia le mera ngā? O fsisi se koe whakakonga wale he le pāni mana kapinga kapenga. But mono pokala mestona I whaamar mo pari. That was it. Next. Move on to the next issue. Me wapena. That is so good. Hey, mana ia yor na mea. Wale te po malaya na wo to si le fia le tulanga wa yei fa mesinonga wo faisi umi fa solo o fa mesinonga fa solo ma fo mai fa nga palo tele le tunu ana lo finu me la lua le mau le malamana le la le fa unga ole tangia lolo matawa mai seta fa lata mataituli ole suyo le fast e fa sanga I le filifilia o le sunga ya ai ono a fa ese tolo fo le no fo le tumalo o fa o ana lo finu mena lua ole mata pure le sa fa ya ave kwa fa mai ole a koe
Wala a fai kua. Wala a fo la mea le mata. Ai mangi. Wa koe sal maka upu ko. A le mata upu foi lea. E na o lolo mata wama. Na tangi e whaasanga ia ai ono. Sa tangi ai ono e whaasanga fo ia lolo mata wama petai. Wa pasi le aso sa te tauna to e whailai le counter petition. Na laina le tadia. O lona winga la. O le whaamisinonga la waia. E whaatatau ia ai ono a whaese to le foa. Ma molianga e whaasanga ia te ia. Le lau sa no la molianga. Fia. Fia le mea lea nga a analofi. Analofi no malua. Ia. Whamaunia molianga o le bribe. Ile sunga ai ono. A whaese to le foa. Ua whaalea o ngai nai foi malona filifilia. Ili no foa o le tumalo. Ua le mawhai e foi o na to e tau vai le whainga palo talaiti, ma isi whainga palo ta mole umi, e sfulu fia, suli matosanga. A ololo mataua ma, ele ai se molianga, se tangi whaasanga iaia. Ele I whaatanga ina le counter petition, ai ono whaasanga I alolo mtaoma. O lono winga. Le wa wha mao nia le la, ma wa wha leo ngai no no foa. A alolo mtaoma, e ma whai lava o na tauwa. E le whainga palota la titi ali tu malole a analofi numera rua. A ole sunga I ono a whaese. Nah, not for the next 15 years. Yeah. Tasila le tu malo. Ole ahalo ilana whainga palota la titi. 5 counts of bribery and treating. Yes, that's right. Thank you. Whamaoni whaasanga le sunga I ono a whaese to le foa. Ya, le whaila lau saoni lolo mtaua mo le suir fast. E to tau wāl whainga palota la titi le tu malo ni. La laso, ele mai lo. Whale alili numele lua. O le tangi al whitalainga ia vele talola fui mono loto mau a voli. O le sui al fast, e whaasanga I le na se e ilo no foa ma ua toe se e ilo no foa ino umar whenga palota e le soivo apirila. Le fionga ia fui mono te o Samuel Uati Fale. E le ngatala ina tangi vele e whaasanga ia fui mono. Ai na tangi fo I fui mono e whaasanga ia vele. O le whapupuina le matao pua, whale ali numelua. Ua tau whai whaamaonia umanea le whaamasinionga. Morianga, e whaasanga ia ila ua nei. O le whapupuina o le tala, ua leo toe mawhai e nei. Momua, ua whaalea ngā ina le filifilia, o fui mono te o Samuel Uati Fale, lena malo e le palo tele soivo a pilila. Whaalea ngā ina lona foa. Ua le mawhai e foi. Ona toe tau wā ma fui mono, whainga palo tale titi, ma isi whainga palo tati tele le tunu. Mole umi e, sulima tau saka. E tu tusa le lei, ma le vetalai ngā vele talola. O moli anga ma le tangi whaasanga fo ia vele talola, lea sa whaamania fu el whamsinonga. Tu tusa le lei. Lem whaintu e tau wā el pātola titi whale alili lua, e lem whaintu e kau wā, isi whainga palo ka munu mune. Mole umi nga, suma lima tau sanga. Lua lanu fole japipi le wale hai. So that's 2 from what? From 18 lesaye. Sawa. Mai le se furu valu lena yai. Olona winga. O fiela. Sfurongo. Koe sfurongo re koe a. Toe sfurono le toe. Toe tasi le whaamasinonga le toe. Toe o le whaamasinonga
wo mo fa finonga le fa tali fa unga ole case fa sanga le fionga ya lo out sola mana malo kene te sio I think o taiao ole a lau ele unga le fa sinonga na ele vao sunga pali pano mola male fionga ya lo out sola mana malo kene te sio last time no fa longo el meta pulea nei wana malanga fa masino iu te ya ele sila ile ole va ole fale e nga fail filo inga male menga fa ile palo ka sam ile pat they went e tilo ile le no fo nga tonu le ole fianga wa ele le na fia tilo yai fa masino if so swani la to fa unga so I'm hoping that by tomorrow morning around about 10 what tauna sa fa unga fa masino nga na tangin la apali e fa sanga filio o fo le nei o le fionga ya lo au malola le na ya ona umai lola ele to ya la se si tangi o toile ile fa masinonga na paula le mele la tatu te fa tale lola o le aso usua ile fono. Now, very interesting. O le fono le tau manu no fono ya se tema. Matala no ina I lo le tala o le tupe. E o mai ya I le so. E le I mawhai o na whai loa mai mua fonga vetalai, lua, sui fonga vetalai, tolu po le ofiso le fono. Po mua e fionga le tomate I paramia o ia foi o le minsta o le paramene a Samoa. Po le a se fai unga o le a fai. I sui o le HRPP le na malo mai le palota. Le o mai I le so. E le I fa a tauto ina. Awa o le kala le wau meka. Beia o lela a mingoi ko gingo foi pule. Wa fa fongo melo te fa ngai le upu foi pule. Beia lo te lo o le a fa minoi le tongino foi pule. O le ale me to o foi pule. O le foi pule elena o le filifilia mai o ilo itu malo. Le ai malo mai o. Ona ta ule o le sui filifilia. O lo itu malo. E uma loa o na whaatauto oe. I le paramene. Ka ulolo le whaipule. O le sui whaipule le tumalo. Koe fo I lai kua. Whakau konga lenga whai lufu whai le whaie. O la le tala le whaamsinonga na whai. Le whai ngā malo le sa whaatauto I lalo le whaie le sa ruasfu wha. O le whai ngā malo alo. Ia na. O le fisili la. Le ango fisili la so nga le vola ko fisili kwai. O ila le whainga malole. E ko fia le whainga malole sa whakau ko ila le wharie. Ko fia. Ele lima kasi. Ele lima lua. E lua sifuru ano. Lua ono. O le fisili la. Fafela le si vaenga le lei whakako. Mea tonu ana le tātou te whātaritari ene. Le mea tonu ana le tātou te whātaritari ene. Let's do the calculation. Wharika ko whaariri winga. A whaila wale whakako ingo e. Sorry wefa. Ele oela se whaipule. Ai a usu la le fono, ele mfono le fale tonu le fono fatoto, wa ele te fes fatotonga. Up to now, ele ko yai ma se tala o sauno mai le palamia about any whakaukonga. O le fono le la usu, o le fono e tala no ele paketi, le tala o le tupe. No talk of any swearing in ceremony.
Wow. Really? Now they have a parliament. Fia. Lufurung kakaya la karamo. O lesis fia. Sfurfitu. Lele ifakagoa. They can't even enter parliament. I'm thinking. Ole mea ono tupu. I may be wrong. But I'm thinking ole mea leo tupu ni lea sole. E usu le fono i lea sole. By the time usu nele fono leo. Watauli ma umalava. Ele na fionga ile fonga vetala ile mo ta fai unga umalava al fam sinonga maulunga Samoa. Inu foa ia wa fiene. Le na fa ina ia na to fam sinonga ina fai. At the same time, ole ato lau le fionga fonga vetala. E ono fa ai lo ai ma fa sila ia le fonga vetala ile fono ile asolea. Lana fa ai unga e fai. Isu yele I whātautoina. It's possible. Because wa umano tilo tula fon tumau. Uma fo ona siri apari fa mole se kilkilo ange se me ke wo misila kilkilo. E tasi ale mela ta uma yai. O ero por fai tu fast food fitu e ol fa vai. I may be wrong. Al fa vai tu la fono tu. Ai lo se me fa lu fa sasi ai le ka ungo ska ko su fai pule. I espere ai. E ko e fa siri la yo. Il fam sinonga maurunga Samoa. E kau ainga la ile mele ke kau kirikilo e uia. Olea, fa pea. La sole la usuel fono. E la uma lava el fon vitalai no fo wo fa le ngaina. Maso ato faina mo ala to fainga palo talaiti. E ono lawa ilo maina. Masu malafa unga fon vitalai wo fai isu yes fu fitueli fa to toina. And a faulton unga na ole ayai. E mafai es tui e to as full mal fitu e tue. O no, aven me tau pule fam sinonga. They can. They can. And fight. O na lato wa aven me tau pule fam sinonga. Aven lato tangi. Fa le unga inga lako mfua la kusa fitfilia. Now this time, ele koyola as a party. I had work kaya. Aluar kaya mai kungulang kanga e fingaw lang oli. Fam sinonga. Ole mea foi la le ai. A oi fi naul fam sinonga. E aku la sa foi mai palangia ko rima. It's possible ma fenga presiding palangi I kesi sipe aku. I'm thinking ole mea na tupu nei. Il aso le fono le Samoa. Ole me pine la tala le ai mase. Le ai mase me o ta falongo o ta se fa to tonga o ta pena le fono le la uso Samoa. O man fa konga. Le ngalo ia fam singonga le ole. Na farie. The 17th Parliament of Samoa has already been sworn in. Ole mel ngalo ke makingi. E un kupungi le fonga ia ma fia setema. Por te loto ingo setema pea o the beginning of setema. Pe fa kali se umar te wila. What's with the Tewila? Anybody, any news on the Tewila? I don't think so. Ako les kako kupiri ya so ferkewila. Ko makasit kewila ya. So I'm thinking ole na matematenga ile meo no tupune. I sui e tofia. Coffee e sui sunga a. Se furu lima pe sui. Anyway, somewhere along there. I've lost track of the numbers what. Ai to tasir fam sinonga. O lo to. Ole mela leo tilo tu nei ai.
e ono o ne iai. Le fono le o le ausu nei, o le palmene. Ma nei le write up. Ale Samo Global News. Sa o foi tau ai le mai internet. Fast is in power, and HRPP would best serve Samoa as an effective opposition. Fast is in power, and HRPP would best serve Samoa as an effective opposition. O le ua sa whaile whāsi le whainga malo a Samoa. Te mine le HRPP. Whaatulanga se vaenga e a ngai le whainga malo. And that, okay, mga e whaumana por kalame le whiawhilingi. I want to ask you a question. O ai se teitai. E ta tau o na whaatulai e le HRPP le temine nei, e te ia le lātou vaenga whauwhai. Ka kia ia ngā meo le whakaukoinga. If you were to be really serious and pick a leader for HRPP to start forming a strong opposition, who would you pick? A whai o le ata ati oe, le whiliwhilinga o se tai. O le HRPP, e te ia ma whaatulanga loa se I tuangai malosi, e a ngia le whainga malo le fast. O ai e te whiliwhilia. I want you to pick the top 5. The top 5. Piki mai oe se toa 5. O la wafi siri. A whai o la wafi siri nge, tanga whaatulanga mai se toa 5. E ona tūlai mai e te ia, le vanga whai le HRPP. Ma tā pena se I tuangai pitu sili o na malosi. E a ngai al whainga malo tu matei pāmia. Can you pick the top 5? Because o le mataupuna le o te fia talanoa I le vaasona nei. But o te fia, o te fisiati. Kusala. Le alua kwa kako fasalonga. Awa pele pawa ngisila. Pape ngisila le pele ko pawa. Anyway, I'll leave that with you. I know you can still hear me. But if you were to pick sekangaka kai le HRPP, who would you pick? Let me know. Kako ko story ele ile vaso. Wala vale mea. Pope pawa ngisila. Ngisila. Are you kidding me, Ngisila? New Zealand? The power's off? This is crazy. Have a good night, everybody. Good night.